Ekisiibi kyatandika omu parish ya Rwentunda amakiriziya agarukwigi 12 agarukora parish egi goona gasharamu okushabira omu mwanya ogu. Ekitambo kya misa kyabemberamu Reverend Father Louis Atwine owashaho Kristo okushemeza emitima yaabo omu kisiibi eki. Twatandika kampeyini nk'eyo y'obutegeki, twatandika kampeyini ya karema. Tujja kugenda omu nshondashonda zoona za parishi yaitu, tujja kugenda oku n'oku, kwonka tujja kugambira abantu tutabatiinire ngu bantu mwe mwegarukemu. Eriizooba kuba nabonekero ky'omwikiriire Valentino, Reverend Father Louis Atwine nawe ekiro eki yakigambaho. Abamwe babene bahakana bishirukundo, ababagiire omushwere bishirukundo bo bagyetaaga nibetaaga Valentine kandi babo bono bakugyetaagira kimwe. Twatandika Ekisiibo abantu boona abakristo n'abakristaayo ubu n'obwire bw'okweherera bw'okwegaruza Mukama bw'okufuna okusaasirwa kandi abazaire nimbahiga ngu mugaruze abaana ah'ishomero. Twaza kanisa ya Nyamityobora Church of Uganda erikwebemera Reverend Emmanuel Munyaneza ekyo kiriizooba nk'ekanisa ya Uganda na munonga obureebezi bwa nkoni bagira ngu ebiro 40 ebyatandikwa eriizooba tariho kugiita bagore. Mwene itwe nka province ya Church of Uganda nutusima ba bishops bitu inju ya ba bishops ekataho okugira ngo tutagiramu amagenyi namwe nokutandika erizatara mu kugiita ebiro 40 byona kongo kushira munonga ekigambo ashwe nezire maisa ngu tufa kibi tuzoka kukirira. Ekiro kya Ash Wednesday Reverend Emmanuel yayonjana nakyo okukigambaho omuringo gw'omutaano. Nabwo ekyo nitubantu jangu izobere ntuba tugambira abantu ngu tujye omucucu tuye amadyo tuye omwekonuko tuye omwetunguru turgo mu bushambani turgo mu businzi turgo mu kintu cyona kikuretera izina rya Ranga ryajumwa. Rero tukore bikire rero obwire bw'Ekisiibo nobona aho obwire bwo kushoma Bibuli ubona aho obwire bwo kushaba. Ekisiibo ekyatandikira izooba ekibiro 40 nekyo kwija kuwa ebiro 31 bikwezi kwa kashatu omwaka 2024 obo omwikiriza arikwijukana nari arikujaguza ekiro kya Pasika. Aba TV West Ndisenyomo Gideon.